ntate ka Manyona ke o dumedisa Thabo o phela hantle ke ntse re ya hantle nna le ntate o se re ile ga kopana le letona la bohahlaudi a Thabile nna mosebetsi ona botlhokwa ba ke ba gore o lokela go lo feta mo go bahahlaudi ba tle ba tla ka ditlhopha tsa basotho ke a dumela go wena ntate o ga e shaba ka lehlakoreng la kgwebo ha o ke o mpa fela ona e be mokete ona ka mosebetsi ke motho haholo ona wa ntseng ke banka e leng First National Bank ba ikaha le bona ba tseba ha ba ha moruo ba ha di profit tsa bona tse ba tla di etsa haello ka go tsala tse haello e ba tla etsa ketulong ke ba le ke bona ka ke ya ithuisa ka nnete ka ditho tsa empa he re ke ditabe ke ntse ke tsamaya le di-stall mona hona jwale ke ithuta dintonyana tse mmalanyana gona melemo e motho o ntse o sa e bonang ntona o mongwe ke seelente ke sa o bone ke gore ha ba le tjena bomme ba na le bontate bana mona ba thakelana ka malebele ke kopana le mo morao mane o rekisa cocktail ke motswako wa ditholwana o metsinyana jwale motswako ona wa hae ka mmotsa gona o nka nako e kae o ntse o le ka bokeleng ka mo o sa senye o rekile ga ke tsebe gantle ke bona ka dikgwedi tse pedi fela ntse ke potsa maobaneng fela ga mmeno a ka ntleng o itse ke tlatse botlolo ena ka mokgwa o itseng ke tshele ka ga ditho tsena tsa di-preservatives ke tuna ke futhumatsa jale ke tshele ntho tsena tsa ka gare ke sa lo le ka leqhikaleng la gae mmeno yena o sa ntse a etsa ditomato sauce le eng ga di bole tsa gago jale o faena monyana ka dilemo gore na o tla e nepa ha ka etsa ka tsela e jang mmeno ausi ena ya rekisang motswako o na le mmaraka Pick n Pay fela wale o tshaba go isa bana jale e tla dula shelfo e be ya senye jale ntho tse kang tsena tata ka Manyona di etsa go bomme le bontate ba tlileng kwana ba tsebane ba shebane ba fanane ka boeletsi mo go hlokahalang teng go tloa mono ya re ruta le rona gona Basotho ba na le ditlhagiswa tsa mofuta ofeng ke qeta go tloa sekolong se seng kankane mane sa mohlankane mong ya etsang di-freezer soup tsena tse nang le motlakase gore ka re electric blanket wa ya para motshegare ntate o kenya ntho e mona ya rona o twinking power bank power bank o kenya ka mono ebe o e katladitse o fudumetse letshare ka o fela gore ga ona le segambi e tswe ke Mosotho nteng jale ke thuta ka mokgwa ono jalo se ke tsebana tsena se bile ke kopile gore a tlang go rokele le nna ke mpe ke shebe mariana ka mokgwa ya saisi e ka lekanang ga e gona ompona le wena gona boima bo ka ona ka nnete mongaka so ntle le go ba ntse ba rekisa ba ntse ba fumana ntho ke tla ke go ipapatsa ba iponahatsa ba bang motho o sutile le o reka ka lebaka la ntho tsa bona di batla diphapahane o na le eta tse ntle mane tse tlhaitseng lebalana mokoroto jwalo ke sitse o di reka ka baka la mabatlhego empa ke a tseba go diteng jwalo ke tlase ja ke iphedisa mme nako e lokileng ke bua le bona ba mpha dieta ke a di rwala mme ntse ke sa tseba ba teng jwale ntho e nngwe ke gore ba bang ga ntse ke bua le bona gona ke fumana ba na le mathata a itseng dikgwebong tsa bona ke kopane le a batlang motšhini o etsa dieta jale disoli tsa gae ga ba gaena teng di ngotswe mo ke South Africa ga ba taba eno ba tla ga tseo ga iketsetse soli a ba fumana le motšhini o tla kopana soli eno le karolo eno e ka godimo ya seema ke mongwe o traina batho ka go etsa di-chemical tsena tse cleanang go tlatswang ebile o iketsetsa tsona mme o re o santsa a na le mmaraka sepetleleng se seng ka gara naga ka mo empa o re ntate re ka thusanang jwang gore re bone gore dipetlele tsa rona tsa mmuso di reka ditlhagiswa tsa Basotho goba re se re na le tsona gona bona mme ono gore
rona ke tla ke ngwale dieta ke bua le motlhophedi so bona ke gona re ka sebetsa ka tsela e eno ya procurement ya dise na bona Basotho ba utlwala ba etse ba kafio kapa ha ba etse ka nnete nke ke ka re Basotho ka bophara ba etse empa ke batla ho jwetsa hore Basotho ba nang le thahasello ya taba tse jwalo bona ba etseba motlankana ke tsebua kana ke re etse ba tsena tsa motlakase o sa tswa training hona tlasa khafi ke wa le ribe mona hlo tse mpotse tsena se le ka ntse ke tlo ntla sema o tswa ho yana khafi yena ho khabi melaetsa ona ya ke gola bile se go kwetse o sontse ho shejwa gona go utlwa ba fenda matshwana makana for training e hlahlamang e tla dantse ke ena di kena ba ntshana ka go ditse tseletseng ha re qeta ka selemo sa bohlano re shebile hore be re na le 500 ka fela ya dikgwebo tsa bo mme le batjha tse fumaneng molemo ono wa ho tswa matsong a khafi jalo o la kana tse di nkifeng ke ila ka ha ke le mono ntse ke tsa puo ya ka ke na le makala mabedi a bitswang Bedco le LDC ka le hlonolo mokamedi wa Bedco ntsa le teng monana ke gola tla go mo be fatshe a di qhaqholle ona le ntwe tuma mono yana mone le bitswa business competition intse le teng ke mane mo re rutang batjha ho etsa business plan ha ba di entse ha ba winne ke ntse re tsa ba 50 tla ka qapolla hantle gona ntse le 50 na ebe ba fupana tšhelete e ka loka 100,000 ba ilo kala di go tsona tseno tse ba le ba fitla ba etsa di business plan tsa teng ka le di sita mane re na le mehlofo e mengata ya dithuso tsa ditšhelete tse shebaneng le Basotho fela e se mela fela na ho ntso bodulwa mo o ntso ha se fangkhedi mo ke panang e ka hona le tlhokalo e itseng mme ke a tseba gona pheko ya teng e ho kae sentse ke supa ke ha o tloko etse tjenana ke ile ba ngi dinomoro tsa bona ba bang ke tseba fa dikarete tsena tse go tse dinomoro tsa ka ba tla ba letsetse ha be ke ne ka la go tse go bula fatshe go misana hantle re bona gona ke ba nyonyolla jwa mo ba leng hona teng ba go bona hona le tlhoko e bile hona le potential ya go ba ka etsa tšhelete yana ba bona ke ba ithutudi ndate ke nne mme ba ona ke bile le bona ba itse ba tshwile ka morao gore ba bone bomphata bona ba tloswana patleleng a masego le le ribe mona ha wa setopo le mafeteng ntse le ntho e tsaetse go tlosa ba ithutudi jalo go sena mo ba iswang hona teng awa jalo ba go itshukudu bona ba gona ifile ba go di mme go rata go le gona go holela ha o tlo thusa go business taba ha ke a hle ke addressena ya masego la ha e se yaka e sa wele le kala la ha eso ka hore ha ke le tuna le lokisang ditsela ha ke Masego City Council empa ke taba e ke la ka e fumana hore go tla ba le ntho jwang sempe ke o tlolle taba ha se nnete ho hang ke ntho jwang hore ha ba ka ba tsene ba jwetsule dikgwedi ba iswa dibakeng tseo ba ka yang ho tsona tseo ka nako ne ba la ho ntsha ba kgotsofetse ke tsona mme ena ya hore dintho di tla fetwa ke yona ntho tse di ipotsa gona go ile ho hata jwang a fitla jwang taba ena mo fetong yanda e tlile o tlang khama ba tsa setaba tsa a sa ke a se ba fuedi ba ka tse ba tlola go baneng go ba traga ke bo le go vuliana ke bo e ne tla ba go fu nga mokhukhu wa mogolwana o isa matshwaetso monate nga mokhukhu ana de shedile o isa matshwaetso monate ha ke a bona go ba ya tja go tlisenya ka gore ba ne se ba sena takatswa go ya mo ke batho so mo ngona mo hula hlata ona go fi ka mokhukhu o isa yela mo ke ga hana
empa go dumella che ke maikutlo a hao a no tate ga manyana ka mokgwa e bonang ka teng rona nna le wena ona jwale tje re ntwe mona hona le coach e mongwe team e nngwe ya South Africa e bitswang Chiefs e jwang haholo matsatsi yana ke kutlwa galo ska tlola le ditaka ka ke rata ana bitsa Mushin Etugala le go pola hantle ona na lo gare a tsa bathana ba utlwe ke bo Monday coach ba go hlale bona bo haisa mme nna le wena ke bona ka re taba Monday coach ba ntho ke etsahetse ha o le ka le ba leng holo le fifi o putswa o bua kana le bona kana go tse di tle di phoso di tla etsala empa go wa bonolo haholo ha ntse se etsa tswele nna le wena re ditse tjena ge etsa ntwe mo no twing am check ke re e ka bela etsala tjena e ka bela etsa tjena che ke tla kopa re tlwelo ba ha se taba tsa ka tseno ke tla ta di pisa go ka di ba tsa ida go fe o buile ka batjha o buile ka basadi fela na re na le merero e leng e shebile bana ba itshupudi mme ba itshupudi wena ka sejatlhapi informal traders le micro enterprises ga se small ha se medium re ba shwa ba informal le micro ba banyane ha ho nna le fitele na le meralo e shabaneng le batho ba nna go tloga fela bed go ba tla se le selemo ba ba shwa ba shwa ba tlile ditshupudi ba modisitse le RSL ba tlile go etsa mphaello ya le shumela maluti ba etsa mashome mahlano na moralo o jwalo o teng ona o teng tate o tla go tlotla o etswa o kenye tshebetso ka le hlonolo ke fihla mosebetsi mona o ko fende motlhompeng tona go ke ne ke sebetsa ke le consultant ka ona ka betko ka mo re ne re sebetsana le hore jwale re hle re ba fumane mo bana ngwana teng re ba thuse ka hore ba be formal ka go formal ke hore ba register ba bontshe dikgobo tsa bona re ba tsebe gona ba o kae bana le ile go se pio go jwale ke re tsebe go tseba gona ha re etsa rollout program e tlo ka ba thusa re tlo tla re sebetsa ka mogolwa ke la ka kopana le ba bang ha ke qala office mona e leng phentse ke tsotela hona jwale mo ke batlang go ke ba etsetse ntho tsena tsa lona tsa di phone tsa di computer tse bitswang di app ena e tle ba thusa hore ba tsebo sosa thepa e ba e batlang ka yona ha ba qeta e be ba thusa hore ba tsebo ho ikadima tjhelete ka hara yona ka moo go ba ka dime tjhelete a lo ka stoko mohlomong wa ntsiwa a kgona ho transfer tjhelete e tlo patla ke buile le bona nna ke la ka bona ba kgotsofetse